Schadzka u общини Верба отримана унапряме превентивного джиловања, жебише и после процеса приватизације јавного подприемства за информовање Вербас и далje отримували програми на руским, маѓарским и украинским јазику. На Schadzki предложене že bi bilo osnovane robotne celo, kotre bude zastupati interesi informovanja na jazikoch menšinoch pred višjima organami i provadziti stan na terenu. Zawsze, że wypočituju to, co nam obiecali z boku lokalnych samopravi, že še budu namahati zakladać, vybrać takoho zainteresovaného za kupovanie lokalného média, ktorému vychodí konkurs 20. apríla, že by dali usilovnosti, že by še i nadalje, nielen toto, co bolo po teraz, ale i veci od toho, že by šedovalo po rusky na radiju Verbas i na ich televiziji, že by to nie bola len muzika, ale že by to bolo informatívny program, co mi po zakonu imame pravo. Isti deň otrimana i Schadzka o pestovanju ruskого jazika u predškolskej ustanovi Verbas. Na urovnji ustanovi bude konkurs za upis dzecoh, gdje bude i nadpomnuce, odnosno anketni listok rodičom, že maju pravo upisati dzecko na jaziku nacionalne zajednici. Popri anketnih listkoh rodiči še hodni informovac i prek odzeljenja za društveni djelnosti.